The OSCE mission to Bosnia and Herzegovina is glad to participate in organizing this important training. OSCE misija u Bosni i Hercegovini ima zadovoljstvo da učestvuje u organizaciji ove važne obuke. I want to underline the importance of participation of local communities, this time from Bosnia and Herzegovina and from Serbia, in raising resilience and participating in confronting raising a readiness to confront the natural disasters. Želim da podvučem važnost učestvovanja lokalnih zajednica ovog puta iz Bosne i Hercegovine i Srbije u podizanju svijesti o potrebi otpornosti na prirodne nesreće i podizanja nivoa otpornosti na prirodne nesreće i na suočavanje sa prirodnim nesrećama. I would like to use this opportunity to praise the cooperativeness and the participation of local agencies such as Ministry of Security and Ministry of Economic Relations in the events of this kind. Želim da pohvalim učešće domaćih agencija kao što je Ministarstvo sigurnosti i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa na ovakvim događajima. And in the end, I want to wish all success to the participants of today's important training. I želim na kraju da zaželim uspjeh svim učesnicima na današnjoj važnoj obuci.